cyane barambwiye ngo murankunda we cyane ni ngombwa ya Breti Porofa antibari akarinda amasasu niko bayise ubundi mu kinyarwanda gitangaje byinshi usanga bidafite amazina ya nyabyo nta mazina nyabyo ahari agapfukamunwa agakingirizo nyine n'utuntu twibanze utasangana izina noneho antibare Breti Porofa akarinda amasasu ukora ko bakita ntago mbeshya ya orchestra Chris Easy na Kipa basikizite bati basi sorry mitambaha Breti Porofa akarinda amasasu nibetse ko turi kumwe na Mango 4G internet yihuta inyaruka ibikora koko hamwe na United Gine ndetse na Fortibet Sanje nawe kubetinga ugatonga za miliyoni gana Fortibet nikumba nenga gusara okay ikwatinga nkuri gukinasi mbaha Breti Porofa sinshaka kuba sobra tujezu nishota irashize sina kalanga tu DJ Boss DJ Dani au Christy Plaza na DJ PT Nyamirambo nishota sinshaka kwica vibe natahani chuza sinshaka njagaraza iyi ni GT Business Goropa na wajya mvangaha ni Junior Giti w'Imana Shimizi mirefu y'u Rwanda Kimirezi cyane ni ngombwa Orchestra Chris Easy Down fit no munsi nugutarama Sindi bwite kubijyanye n'amasaha Yeba we marajyaye n'umunda we Yeba we senajyaye wanyanze we Oma bibi gawe ngora kubyikuna mu bizangora Zakudigida ndigida ndigida Zakudigida ndidandidanda Oma bibi gawe ngora Zingonga Kata zanje zirushiza Jackie Chan Ikigusetsa cyose kirangurura Sinshaka kuba soba Tucheze ubone showtime Sinshaka kwica vibe Nataha nicuza Sinshaka umuntu njagaraza ya okay Breti Porofa mwicikwe abakinnyi abahatari sana sana Avini Jones na Katabarwa wo mu Biryogo Sindi soba nanjye singe na amayoga Sindi soba nanjye singe na amayoga Aka Orchestra Zakit Kipa ati nzakudigida nzagakubita kazakubitwa
basi Jody ni soba we. kandi uzihangane ni amayoga basi sori sindi soba Basi Jody ndakudigida. Basi Jody nzakudigida ngo hati pensi rya gikomando. Ubundi abakomando nyabo ntabwo bagaruka. Ni rimwe zagira rya kabiri yakubise ni mu cyico. Nyine kutagaruka ni ahandi gakubitwa vurema kabisa kagakubitwa pe. Ntago umuntu abagaruka. Nga badirani Kabaka, Fred Rufendeke na Junior Giti. Ngo ntago tugaruka. Aho kugaruka haza burankari. Ya tumeze nkangabo cyane ni ngombwa. Ya ako shanga mwese muri yandika Chris Easy Element Bob Low Ten Lee Sami Switch Honore Waridu Junior Giti Refi Modos Dirani Kabaka unajya garuka. Uyu ntajya garuka kakubiswe nuko mukuza yagitiyo. Yumiraho ni nka rwarushyi arumira. Nivugiye ko nta muri musimbura agasobanuye. Ndabesha rufe aka nagasobanuye. Ndacyari Juni w'Imana Chimizi mrefu w'i Rwanda. Reka mbaye bimwe nabamenyereje byinshi mwarimo nakumbuye. Ndabesha dira naho akumvuga izina nabi Juni noneho bikizeme kizayirwa yabakise bullet prof yumvanga hansobanura ni Junior Giti w'Imana Chimizi mrefu w'i Rwanda. Aka nagasobanuye ni skate yaguteguye nk'ibisanzwe hamwe na GT Business Group. Aka nagasobanuye ndabiza arabishye ngo gize Imana abivuyemo ntagazagaruka. Naho nzajya ndahari keretse wenda mbaye nkutsa amenya nkajya avuga ngo tha bitakiri sa naho ubundi grindstone Entertainment Group nabateguye cyane hamwe na GT Business Group. Aracyatangira nano iyi filime nsanirengeye urumva iyi filime hanirengeye harimo ahangaha mu byara badirani Kabaka bavukana bya nyabyo bya hafi kandi urumva yongene dirani Kabaka hano haje katabarwa kuze direct ni indirect hafa aho ngaho katabarwa je move Industry Works Studios ngo wumva nyine witwa Kenny Kabaka undi ni Janvier Katabarwa amazina ya famille hako ni amo kanu ka Jean Paul ubwo tubeshya ngo ni Dirani amazina ya ni Jean Paul Kabaka Fure vuga ngo ntago besha Juni Yego rufe kankero za system zacyabwa arimo kumbuye ngo mungunda mu njyana ya kera ntago mukora inyana yo ngo bushyashya muri kasobanuye nta bya new generation ibihari none bayitangaza mu bimenye neza hari abazi ngo gasobanuye ngo generation nshya nta bya generation nshya hano bikora hano generation ni imwe Giti agasobanuye play by play entertainment ngwiki generation byo kuzivangura wapi Peacemaker Film Works Inc Incorporated nuko Peacemaker yajemo Peacemaker Mustaru Fendeke low nabateguye cyane hamwe na GT Business Group. Nge umvanga havuga ikinyarwanda ni wa muhungu w'abanyarwanda uvuga yitonze Greendale Productions uvuga tuje ubundi nge ku bantu banzingira amagambo make cyane se nkunda no kuvuga uretse ahanga amashaka maramuko nshaka imibereho dore ibintu byaranze nta kintu bafata abanyamuneka naho ubundi nge rwose tunahuriye mu nzira nditonda nkunda abantu sinzi no kuvuga ahanga mwisomere n'ibintu byisomeye bibaye byinshi yewe aho nasomeye mwatanza ngaye ku mudije nge nimujye kumvuna nzamugutangira n'ahantu hari parikingi nini junkyard sikurapu munyumu
parikingi nini y'inyumu. Ahangaha mu nyumu buriya ngo nahantu hataba hari imari biterwa nawe uhagaze n'agaciro wabihaye. Kila kintu mwisi ni imari, kugeza mugeze uyu munsi n'umwanda w'abantu ni imari rivamo biogaze. Nuko nta kitari imari muri iki gihe. Nimba n'umwanda wawe wowe nk'ukurikiye filime uvamo gaze zika biogaze, myako mwisi nta kitari imari. Hangaha mu nyumu harabahaparitse. Muri iyi si nta kitari imari, kandi kose ni imari. Namase ni ifumbire. Namase dore masasu harabicanye manywa yihangu. Hano harabishwe singo wakoze iki? Ahangaha abagabo barakurasa nta bya basi sori. Ahangaha kuvuga ngo basi sori niko kabi urakazira wowe. Mbateguze ko abantu bakunda umuziki nyarwanda vuba ngaha ha GT Business Group turashyira hanze undi muhanzi mushashya, kandi nyamuneka muzamumese muzamukunde kuko dukunda, niyo mpamvu dukora gasobanuye. Mutadukunze ntacyo umuntu yabafataho. Hanga amafaranga menshi abo kubonye kubarwa muri cyaci garage, hari amafaranga menshi hanga haza miliyoni zirabarwa ko bazibaranga. Aha hari akomeza muri ukansa afite igikapu, haranga ukansa afite igikapu, hapo hari amafaranga menshi azanga n'urukapu. Navuze ngo mwebye mubameze nk'ari puberi, abandi no babarira. Kibazo ko mugenzi company ya Danje ifite amafaranga menshi mu Rwanda, ari company y'Induba mu kimoteri. Wowe amafaranga ari ahantu mwe mutazi. Amafaranga ari muri bote, amafaranga ari mu ifamu. Funga ngaha arambara ari pampa, nuko cyera komeza yigendera aracumuka. Hari amafaranga atwaye, hari amafaranga atwaye kandi menshi. Hari amafaranga menshi yajyanye arayacikana. Yesu kanga yatwaye asanga byo kora byo sanga yabyizeho. Yateguye imene zanga rwose tonza ku kirego. Yagiye yiga ku bwose akazi kose akoze ntabwo ari akazi kamutunguye. Na akazi yateguye yitonze, aravuga ati ngi umunsi uyu n'uyu nzakora ikintu kiniki. Niho have imeze umugani ngo umurimo mwitumo urangira kare. Umurimo ki? Mwitumo urangira kare. Ngiye rwose ubwo rwose mundabyutse nihaye intego nge ni ikintu kiniki ndege soza. Akazi yakoze yagize ate? Yakagize ate? Akazi yakagize ate? Nuko aragenda arabwambaye. Piga wewe aramugonga. Bamugonza ngaha ahari Muhammad arikanga. Mukuru wa Ramazani wo mu Biryogo, Ramazani wa Cyangugu. Mubyara wa Theo wo muri Tom Transfers makanika. Mukuru wa Charles. Amasana hanga yavuga. Baramugoza hanga yatabira hengama. Nigisambo nibandi. Akamugonza umugonzeta na wapfu. Moteri hari ubwo moteri y'imodoka eba ikimotera sasu taragira waje sasu menshi cyane. Abahanga hayibye amasasu tebara yitwitse. Hari Muhammad, hari Muhamudu banga hagende. Sasu mutwe ngabava yitonze banzamurashe bari banamugonza yikoreye amafaranga mu gikapu. Bakese bullet proof akarinda amasasu n'agakingito gakingira iki gakingira amasasu. Hey, tera ubwoba hasi. Banamanga ingofero musore bogare mwiza areka riba. Reba ukuntu sitangaje musore nk'uyu akabegeze musajya muri Miss Rwanda nako sori muri Mr Rwanda arahangare mu kwiba. Afite gahunda yihaye n'intego yaje kwiba. Mu kigaraje kinini kibisukurapa mu nyumu fite umufungo arawucikana. Era
kumbe taragenda wari umugozi nawe yacikaga yaraguye agacu imbunda biremereye ni nk'inyundo bapfa imbunda ni nk'inyundo biremereye bose anga bacikaga kuko batwaye birukangaga yewe nguriya hakurya iriya bunda mugahanga ni nk'inyundo nyundo mbundi biremereye ni nk'inyundo ni nk'uwaguteza umutwe wa Dirani Kabaka ngo uterure ni ikibazo ni inyundo bunubi uremereye biro 8 taragenda ngaha ntazi ngo bahanganye bapfa ibiki kimwitendekaho amafaranga ahangaha yibye abona abandi baje ngo yizova there bari hakurya iriya ntabwo nzi kankara yiri imbere ntiyamuhamya neza iramuhushura agabo ntabwo kumva ahantu haje ngo rufuba hanyuma narwo gahunda yegereza abajyanira barabizi ukakaje aracika n'imodoka vuba arayatsa drive vitesse yihuse I have vitesse mugabo yaje kwiba kandi yaje yabyiteguye nakazi avuga ati nge nihaye akazi yihaye intego yakoze iki nakazi yitumye kuzakora uri abanyaza akazi umuntu abavuga ati rwose nge nihaye intego uyu munsi saa 5 mbavuye mu kumesa saa 7 ngamaze guteka birangira kare mugenzi iyo wihaye intego yigeraho mu buzima no havuye ivuga ngo umurimo mwitumo urangira kare nanjye ubu rwose filime ngiye kano gusobanura hangana nagize ne wayitumye basi sorry ko numva ujuje uzanye fire nibutsa ko Mango 4G irihuta ni internet nyaruka cyane usanga muri Mango Telecom hagati kano ngatuye Eric nkatuye Bora ataragenda mugabo baramucika manyabwenge amukinyima nguri acaho rebe inyuma ari rebe gicaho nk'uruyoka undabura umuntu hari abantu bazi kunyomboka nk'umugabo nzi wo muko bunyomboka yavuye gakubitana kibye aranyomboka ntago wamufatisha abanyakobo na bose baramuzi urufendeke aranyomboka yavuye gakubita ha rwihishwa bureti purufu riko bakise bureti wati purufu antibari aracyatangiye ko yakabibye nuko yagiye yarabibye abaca muri kanuye bayo ngo baca muri humye reka rumye ry'icyo bose babaye ibigoryi n'inzanga ntabwo akeneye ngo birirwe banahuma ntabwo bareba nabona hangaha bareba ntabwo imitwe ibiri tayari ndetse hangaha agenda yerekeye imbari ya mbari yakimenya ko telefoni iyo mutitsa ngo ni Vicky mushuti wiwe Vicky yamuhamagaye hangaha abanyeza musijya kubona ubutumwa mbega umugabo we kakagabo impamvu karwanda gakamaramaje gafite amafaranga menshi nyagasani imana y'isi n'ijuru Yesu Kristo mwene Yosefu nakosori mwene mana nyamuneka Yosefu ngo yari umurezi w'umwana yareraga umwana w'Imana ubwo yari iki yari umurezi hoshi ndakwiyamye tujya kuncumuza nyamuneka tujya pastor ndakaramba niganirira ngiyewe ndahaga hantunzwe n'umunwa mbavuga kandi rwose nabizi ko mu by'Imana nta mikino igibamo ariko mu by'Imana wahakinira ab'icyo gace umupira iyo ngo yiswe ikibuga yazuga banga agenda sanze yakomeretse gusa kandi mu ntambara ikomeye y'amafaranga kandi ngo uyikoreye ifaranga nta ruha bonanga yakomeretse gusa agafite kubitindaho kinivuga vuga ko yivura afite amafaranga menshi yikoreye azivuza kandi koko hari amafaranga bose rwose ushaka yanga ushaka ngire gute nundi wapfa wavutse yanga nzayivuzamo niyo ya mafaranga bahibyuki mu Rwanda ugasamyeza kuki bakavunaguye imbavu bagahaye inote kakayavuga atoke ntacyo shamvunagura nushaka kugira gute gusa ntacyo yanga nzayivuzamo nta kibazo ari wafite azanga ashaka myese kintu yakwivuza agiye mbari yabara amafaranga yari afite banga basi muri butsa nyimodoka yibye
nyuma yatema nka paracetamol cyangwa ibipfuko. Buta amasasu ari murashi. Buta afunguye irimo umuntu. Mu butu harimo umuntu, harimo dusakuki karanatwite. Nta kuki keja mana yanje kameze nk'abamisirwa. Who are you? Urinde. Who the hell are you? Boss urinde. Where's Raul? Hari Rahuru. Raul. Rahuru se nindi. Kazi Rahuru binyase byanga karatwite. Kazi Rahuru Gonzalez. Hari Rahuru. Ni keza kameze nk'abamisirwa. Slowly. Ba Miss Pascaline, Miss Darirene, Miss Gyori. My bag. No. Ndiaba tonde. Ndakurasa. Move there. Vayo hano. Hano imbere gira hano imbere nidise ni keza karatwite. Kare mu butu. Kare muki? Mu butu. Ngishidira. Nta nuko. Ntakizeye nta umuntu yizera mu isi y'abazimusuranga. Bonanga kupongere. Clippers. Yonge ni kupongere yanjye. Ndabizi. Yaki yakwica umuntu. Ubundi bantu mukurikiye filime akantu kose ugiye ahantu uko uri busakwe. Akantu kose gatyawe rakabika. Uburoso bwa kwica umuntu bwamenyo uburcyaje inyuma. Ifurusheti yakora akazi tunovise nayo ni icyaha simusiga. Bana gufunga da. Kupongire. Uzi ko umuntu wetu nayaca. Kamusiga. Fatanga myenda yafite arayicagagura. Baze yifungi. Nyasta rifunga. Buriya ngo umuntu nyawe agirwa n'abandi muri iyi si mu buzima. Nta muntu wigira. Niyo mpamvu muri iyi si nta muntu wakabiza kwitama. Urabyumva neza? Baguha iki? Baguha bizu. Mfunga ko ntaga kizeye nakanija uriya nako muri boot y'imodoka karamufunga, karamuhambira. Nta ninja na Raul. Wishyira huru. The guy who was driving me. Warutwaye imodoka yanjye uriya ntwaye. No, but his nose might need some work. Oya Jones cyashobora kuba afite andi naherereye. Actually bandage it. Lift it up. Gusa zamura hejuru. Zamura. Mfunga neza. Banzanga gasake ntaga kizeye. Cyazamenya kwije kwizera ninja. Ininja zahemukiye Samusoni. It's real, asshole. Wenda nyanyo we kora kunangere kune kurinda. It's your asshole. Yakozumeza kunda akajya nka verify ko indari ya nyayo. Not that you're any good with her. Sasa mbunanga ndayigumana. Don't walk away from me. Sasa ngaragasize. Agiye kugenda gate mu muhanda karabyanga. Me, whip. Nago hansiganga musenze we. Harakariba. We need to get the hell out of here. Tuvanga tugende nawe. Excuse me. Gwiki Yes. nge nawe. Yewe nge naye nyine twembi. To go before my husband. Tuvanga beko gose mugabanya sanga hanga. This up. Atara ahasanga mugabanya tuvanga tugiye mugabo wawe kandi se abingo nibiki. Shit about your shitty marriage? Ibya mariage nyina ngo bingi bindeba. Temple's not gonna see it that way. Umva ntago tempo ari ukari bubibone kuba ntaye hanga ibya mariage umva. Karamukanga ntagasenye ngo tempo ninde tempo rusengero. Paruwasi. Temple. Tempo yego. Temple's your husband. Tempo n'umugabo wawe. Yes. Yego. That I just ripped off. Niwe nakubise cyaje na honda guyese cyangwa. Afite undi yahonda guya amasigamo honda guyimuna mu gahanga yamuhonze imbunda koko. Karamureba karanirya. Abako nokunda yagatwite. Nyakunyaza ari ikibazo. Usanga gatwite inda y'umuntu uyahonda guye. What are you doing? Tanganya ndako sara yijugunya kasiga kagende. Byose bitahanza gasiga kono kigendere. Nago wasiga hanga hasheri. Shu oya umushu oya please basi sori windakarira. Why just drop me off? Ngenda kurakariye ki? Oya basi mbabarira. Karagahonda. We. Listen, Nyumva. once Temple finds out I was trying to leave, Koste mpamanya kwenye nanje kumucika ngiye kugenda ngiye kumutanga musenda nako nkisenda. he will kill me. Aranyica. He will kill me. Yeah. He's crazy. Numunyamahirwe n'umusazi. Naho nashaka kwica arakanaga. He'll make me talk. And Arada tumavuga kandi vuge byose. Naye nguvugiye ko nyahuri n'abakwice. can take me with you. Basi katujyane. Please. Ndakwinginze. Basi kubwo umwana wanjye. Aragasiga. Yenze kabiranga byagacanze nagasiganga hana ahantu. Ningwaguta mu ishyamba rya Nyungwe ukaba nka Rufendeke na Kibwe ni ikibazo. Kaba nka Kibwe umunsi atarufendeke hafi ya Noheri n'ubunani. 7 a.m. tomorrow, Ravenhill Hangar!
avuga amenya aderese yaho ngo yagiye yanyayo karayizi kumenya nzanga avuga aderese kuri telefoni ayibwiye umuntu barimo kuva kuri telefoni aho yaragiye ejo saa moya mu gace ka Avenue Hill-Hanga vuga aderese kaha karayumva pakiranga byose ndamufatishije sha byo yigishe ndamufatishije ngira mfatishije kabaye. Where exactly are you going? Ugiye hehe neza? Where exactly are you going? Uganye kumba ku ruhande muri ya junkyard ahandi mu nyuma mu kigaraje harabahageze banga wahondaguwe umunacika bamugezeho amafaranga menshi yibwe aruwaje usaranga ku muziki wa Bibinos Baby no dollars ngumi indi ngumi Where did we find this guy? twamusanga he watwibye 10 times. navuze inshuro 10 zirenga Anything about that? ntago ngiye mbizi I don't know this dude. nta nubwo nzi uwo ari we ingumi. I don't see you all morning. Then some dude busts in here, takes like half our cash and drives. ntabwo burahanga murasanga hatwibe amafaranga yose yajyana acike gutya agenda amaduka yawe ngo ntago bizi. Mia's missing. na Mia yagiye mbyese ko cyo bakita ka Mia kamwe gatwite That? Mia Yo, Skinny. Some dude ripped this off. Look, yeza ko bafashe twarahuru disiga kanzo ngakumwe na uru muri boot uri bamukubise imodoka baranayiba barayijyana man, come on. basi mpambura amushenje arakareba. Yeah, I don't know, man. That's a nice touch. How did that work? Did he do it for you, or you bash your face into a window, or what? sanga izuru niki Hey, I don't know anything about this. kandanga afite uruzura rukanda rushashe Never sell us out like that. You know me. We're brothers. Oh, yeah. This thing. abo sanga nabavanga tatuwaje zimwe ku majosi Meaningless, ni man. mpamvu nayo mucyama mugenzi we rwose tatuwaje kano kanya ufite nta kintu kimwe mazi meaningless kaze nkwereke tatuwaje hangawe skaje ngo ni mpamvu ugiye kudemuka kaza sike none nkwereke ukuntu tubigenza tatuwaje gishire Burundi cyayo tukirangiza icya tatu ahangaha kangisha bagisoza kive mu nzira. Fatanga uruso tatuwaje nayikuba situruwaya kirango haza boss haraka Vinnie Jones niba ari umugabo wa mbere mwisi z'urugo rye ntavayo. Think about the guy or the money. Mohamed Hasi Mohamed hanga asagara amazani bacanga ugura amazani mushi mukuru wa Theo byiringiro. Relax. tuza It's the reason the stranger got away. niyo mpamvu utazwi yaducitse. Where's Mia? ari he madamu Mia mabuja ari he ari he icyuki Stand. bunangiye kubona impamvu To look at her. bajya kumureba kuriya bajyaga areba umugore wa boss cyoroshye nk'umunsi nsanga rufende karimo areba madamu Adeline cyoroshye. No, it's not. batumva bajya banavugana mu kuntu ngo bazabonana ngo bajyane kujya kurya pizza chat What's it like? ari hehe Mia It was her idea. yari ide yiwe yazanywe nawe yarakeneye kugenda She made me do it. yatumye mbikora she made me do it. Mia gave to me. Mia yaraje nda She begged me. aranyinginga She wanted to get the baby out of here. rwose akeneye rwose ngo umwana amuvana ahangaha amujyane Matthew, I swear. rwose njye ntago nakwiba mbere y'Imana do ndagasumba uko ndeshya Look, do
de ribanga nuko ntago mbeshya ndarahiye do mama bure nyina ica nyirakuru hari abantu usanga ari abahanga barwaza imiryango yabo kugira ngo babeshye mama ararwaye ni mpamvu nabonetse Out of the country. And that dude crashed into us and took off. ari apanza mvamye zanga abajyana hanze y'igihugu babajyana muri Kongo afite rwose umunazi we bari busange Rusizi agata mwambutse ndanga yambara yitonze kanze nkwereke menyo yambaye icyuma kubita ku menyo musere yijanjagura amasaya mugenzi wo guta amasaya arayamena amasaya imisaya imisaya arayimena n'ikizuru we kandi afite hanga izuru rishashara rishwanyaguza rigira ubushwange n'amenyo hanga abanyesa gondagura ingumi kuryo bisanga amenyo yose yakujya kugiye munda wayamize amenyo urayamire amukubise ingumi ndanga abyinisha amazuru ubwo rero munyeza yari yampanzaga mucikishe amujyane i Rusizi Kamembe namara kuhamugeza maze amuhe n'upujya Jean Paul amwambutse tware Bukavu bigiri Bunagana okay mugora arantaye nuko yahukanye Where's the Frenchman? areba umufaransa Make arebe sure kakazi kandi till when Mia gets there. mumuzane kuri hotel aho yagiye kujya ahamusange tugaruka hakuno hari umufaransa bahaye akazi ngo anyaruke ajya kuri hotel mbonye ko migenzi Mia ahagera sasanga abantu binzerereze ku muhanda ega banga byo kabikina dame biri mu rusimbi biraho ngaho biri Je cherche un couple. bajanga abanyazo ku Faransa ngwaje ashaka abantu bakundana couple Who's that? ndavuga ngo Faransa mvanga aho le français urumva Je cherche un couple. shaka nga couple abantu bakundana ni babiri Et j'ai entendu dire qu'ils étaient ici. jafite amakuru y'inzira aha ngaha ntiyaje gushaka ngo jeje couple igifaransa kirakomeye cyane couple nayo mvisha ntabwo apfa kuncika yo ntabwo yagaruka ngo jeje couple isi nahanga ngeze igifaransa cyatura turya sasa bangutse bazi ninde Raka Janvier Katabarwa ya None prima irengeye uyu mwana ni umunyarwanda wahangaye Kigali urumva Janvier Katabarwa mwana mu biryogodo avayo bitari ibya Prague ni umunyarwanda nyawe originali mubyara wadirani kabaka Janvier Katabarwa n'abavandimwe Raka Katabarwa n'umuhungu w'i Kigali byanye byo tari bya Prague si ibya filime nagara amagambo yanjye ni ibyanyabyo yajangana mu Faransa Frenchman. My apologies. Munyihanganira avuga tuje umva rwose avuga tuje nkande n'abanyarwanda bose bavuga batuje. My apologies. Munyihanganira avuga tuje. I always assume everyone Narinzwe abantu bose speaks French. bavuga igifaransa. Mbaze ngo mwese muzira français. I'm looking for a couple. Nyene igikupure. I'm looking for a couple. Janvier Katabarwa. I heard Numvishe ngo they're around here. barahanga havuga tuje. Never seen him. Ntago nari mbazi yo kumwandangira. Eza kupura shaka. Abonamo umwe muri bagize kupura muri imbere nguyu. They're around here. Barahanga. Never seen him. Ako nago ngeze gose mbabona mbere hose. Ahanga washaka nuriya muzazi uri nyuma hariya nuri muri ifoto anga afite. Kiraho. Abona rofunguye kankari. Bize ngo wasanga ingura anga hakurya ari madamu we n'abana. Ningu yashaka. Kandi kumukora namubonye. Arabangutse buretse gato avuga tuje. Ariko cyakoza ni igikara byo kuko dira nikabaka ntago batubeshye dira. She ni ibyanya byo pe.
nanjye ahangaha ntabwo nahakana ndebye ku rugo igikara. Bonjour. Alo, bonjour. We got a problem. Ntangamye bafite akona kazi ikibazo. We got ripped off. Some guy took Mia. I'm sending a pin for where we think they're headed. Yazaga bamuhaye akazi ko umuntu watwaye Mia ndetse yanabibye. Akore vuba vuba akazi nyenzo kuba bamuha address. No sweat. Sana kibazo no sweat ntari wasi. Araka Janvier! Janvier kata! Katabarwa! Katabarwa! Mwana w'umukobosha! Gwe! Mungu w'Ikigali! Mungu w'Ikigali! Dirani wadoro! Do! Umuryango uravuna umuryango! Ni ibya famiye nuko ngo Nadirani ajya rwana da niko bambwiye nabyo garidiye wacu musebye nta mikino nayo mugenza waje arabashaka kabona akicanye nagakara none mugenza y'ahantu b'igikara n'igikara tsiriri urumva hakaba n'igikarakara gisanga igicucucucu cy'umuntu urumva hahandi bagaze mugenza saa sita ubona munsi hejuru ari izuba hasi haba ari iki igicucu none ikibazo ni igiki igicucucucucu abanza bumve igicucucucucu cy'umuntu akabona agakara dira ntagahangaha mbeshya ndabeshya rufe niko bose basigikara cyane abishimangiye setsa cyane tambisekezo Someone will reach out. hari ushaka kujyanga kuri ibi For now. nawe ukorera tempo ubungura umukozi wiwe unyezanga basanzwe anga bakorera umugi barukorera nga modoka rumwe rw'ifu yabasiza ngo yitonze bose bakorera tempo ko yakajarerekera kumba ku ruhande bakise bullet proof dore wamwa cya gisambo kibyanga amafaranga y'abantu ayanga n'ayange mbese kwa kuri amafaranga yaryoshye uguma balance gace uyirebaho Hello, what? Could you not? It's bad for the baby. Well, you're doing a great rwose uyu ngifege nango ifege ageza ku muntu nkanje utwite uramaze actions like I give. ko mana nkajya kakwera umutima mu Imana uri umugome nabwo yari ifite ndi umugome nuko nkuvuze ibyo wabizira Real life. I won't be running. My family's in Colombia. genza vanga basajye umuryango uri muri Colombia asange famille y'umukobwa. What's at this motel of yours? Some guy's meeting me there. Raul knows him. genza hagiye ngo ndira uri wapanze ngo bahure n'umuntu amucisha mvaranga bajya muri Colombia. So you don't know his name? So? Zego ntago n'ugiye gusanga none. No. What are you, stupid? Uri kigo ryariko. Where's wife? You don't think someone's gonna Ye whack? kuvanga afite umugabo ucuruza ibintu by'ibimoji ugiye kuvanga ugiye gusanga abantu taze ngo gucicoka y'amahanga ucikuzaze ngo nayo gucicisha uri kigo cyangwa uri muzima. It's the stupidest plan I ever heard of. Listen, asshole. You don't know what it was like Karamutuka. there. Karamutuka. You know what's good for Nangashinza twaye mu katafari we you asshole. me or my baby and shut your smug face. Look, Va mukobwa we. sound of my voice. Rwose nangwa muri nka usakuza hafi yanjye. Small fry. Like Basi tuza. Ubyanze ujya muri butu. risking your life for money. And I doubt your plan is to drop that bag off at an orphanage. Don't act like you're better than me. You're a thief. Nawe uri igisambo nyabwo nanjye ncitse umugabo wanjye ndinda nawe uri igisambo. Hey, my return. Ngoko nakabobo. Getting on an airplane. Nzi wagacitse nawe byose ikigo n'ibintu batandukaniye. Flying. Mama family sanga amafaranga y'ibyose ngo amafaranga atwaye ni pension yo ni retirement. Over it. Sure shit ain't gonna be thinking about you. Where are you flying to? Ugannye hese. Colombia. Nawe njye muri Colombia ngiwe. Nyine ugiye heme lift nayo nguhaye. It is. Gakeneye lift byagacanze kuko mugeze gusakuza. Ni byazanshinzi. Babwiye ngo abakobwa uri inshinzi irabareba. Ngakoze shabwo mbaye inshinzi inutse ne mwambwa mwe. For the rest. Gakeneye lift gamano gutukana. Fine by me. Ndago lift gusa lift cicetse kandi tuje numva tuza. Karatuza. Nusakuza nakunaga hanze. Urizira. Ngeza akona karebye ndi keza gusa bisanga mugenza ujosi ryako bakanegaguye. Barakanigaguye kameze nka bwabwuki bw'Ikigali. Kaba gatunze iPhone. Ariko shayo iPhone shaka bagatunze my friends. Barakavunaguye. Bakagize nabi. Urumva bakoreye imbere n'inyuma.
ngatunga iPhone ukazivuza da byuki nta brag amafaranga yabonetse wayavunikira ukazakora iki ukazivuza. What if your boy gave you up? Nose usanzwe ngo mwapanze yakugambaniye ntago yabinkorera wuru ndamwizera wuru wanjye. This is my only chance to get home. I'm not gonna hitchhike out of the country. I'll get caught for sure. Mujyasigaje nzira imwe nyatuma taha mu rugo iwabo ntabwo yapfusha ubusa. Just pull in. Mfasha upareke ve mu ngende. Mfite amahirwe amwe ngeza mu rugo iwacu nyene gutaha imuhira mu rugo muri Colombia. Nakanya Colombia. Colombia inka Kongo cyangwa mu Burundi hafi ya Amerika. Mbese umvanye n'u Rwanda ari nka Amerika, Colombia biraho hafi niki? Yari Colombia na Mexico. Funeral. Yeah, ogiye gupfa yo funeral. Wishoye mu rupfu rureba. Baramuha lift atwara amafaranga ye. Amafaranga kibye nayo mugabo w'agakobwa. Ariko nako ntikabyitayeho. Well, thanks for the ride. Sawa. Kaza kwa lift mai. By the way. Nitwa Mia. Arakari nk'ininja. Enjoy your retirement. Sanga mugire ibiruhuko byiza by'ubusaza, retirement. Samu zajyoherwe. Kazangoro ku burogi bwakubiswe bwo mu byaro. Kakere cyanga duragataye. Shabanya abazungu baje butaye shabo bisha bwa ntiwojya ubutaye budasobanutse aha. Mwarebwo diraniye kundira. Nabamenya we hano bagira guza bonge guyange ni kintu gifatika fatikability. Ibintu bidafatika wapi? Impamvu ngo ubona shaje ndi singo negeje ko gose umukunzi wanje ufatika Imana zamumereza. Ko bose nabonye mwisi nago bafatika. Negeje ugira gute? Ufatika sha. Ha handi vuga uti dore ngendere ingiga y'igiti my friend. Nirobe ifi yanjye sha. Nako igifi cyanjye. Igifi kibugitse namye zikagiye kujya kuza kubo yagiye kare. Ntacyo bapfana cyo bapfana gacyaranye n'irifuti. Hari ukuntu ubwo kibwishyizeho buzi ngo byose burabyemerewe byose ni ibyabwo. Ha handi niyo gaya service nabe ngo akuru umugome ngo mura niyemeranye twanyene tuziranye hihi. Bitubaho da. Ugasanga ko kikakwandikiye hello ngiyewe ndi Miss Rwanda iki iki niki nahoze nimwe ikamba mpatanye hengura koze cyane ngo hoya ngo mvugisha ngo mvugisha ibiki. Ngiye ko nari muri Mr Rwanda turapanga ibiki. Kuki mu kunesha umutwe. Bibaho nagaruka nyamuneka. Yesu kwanga agenda afite umuntu mutegereje bitango ni Viki. Ugeze he? Uzanga agenda. Hari cyavuye mu modoka atwaye araparika. Mugabo banza ari umukomando. Mugenzi ka kuki katemanga agapupe kako nagapupa kanunusa. Yamwanze mu nda akagarure. Mugenzi karangaha ku muryango barakomanga. Faransa. Raka Janvier. Willow gal. Ari he? Where's the guy? Who took you and took the money? Ariho gutwara amafaranga ari hehe? Ariho gutwara amafaranga y'abandi mwira arakaniga ni mukarage Kanyarwanda arakaniga kabyo gatwaye ninde twara amafaranga ari hehe? Yeah. Mbwira. We'll wait for Tempo to arrive. Tugumanga tugeze Tempo maka Tempo ageze. Ça devrait pas être long. Avuga nga Gifaransa mu Gifaransa. Ça ne devrait pas être long. Ayo ngwizera Colombia rido. Ça ne devrait pas être long. Yizera Colombia ni n'umugaridiye cyane baramuzi we Nederland kabaka bariganye. Be na garidiye. We na padiri bariganye. Ça ne devrait pas être long. Je fondé Robert Hotel. Hano barimo Beritirado wumve. Ngenye ntajya na Gifaransa ngiye kare kanyara Gifaransa ngiye wenze. Ça ne devrait pas être long. Nibyo. Patron. Yewe ni bibazo cyane birakomeye. Aho nanjye nzuro France nyenze kubara ngo 2 3 4 5. Nzo yego France nzina dodanisha nimuzansuga na rompoint ese kigariwe na fer rouge
bebe bien. we witonde. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, nyumva neza. Aha! Naguyeho! Le français ici. Ah, on va voir ce qu'il y a en français. D'accord, sorry. Écoute en français. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, nyumva neza. I have worked for your husband Nakoreye umugabo igihe kirekire. I have worked for your husband for a long time. for a long time. Cyane namukoreye, nabyo nabizi we. Ndabica ngewe muri iyi minsi ndavuga indimi ngewe. Nibinanga nzajya mvuga igifefeko. If I say that I found you in a bloody mess, Mbaye ngo ngubonye uri mu bibazo bitoroshye. he'll believe me. Arangize bivuze ngo kandi kanya bivuze ngo nsanze wapfuye yabyakira. Namukoreye igihe kirekire. Where is he? Ari hehe, where is he? Kumbe uyaje igisambo n'umufaransa Kanyarwanda kwibanda Kanyarwanda ku gisambo Kanyarwanda Janvier uyu muhungu ni umunyarwanda byanyabyo nagari brag nagara amagambo yanjye ni byanyabyo yitwa Kata mukuru wakabaka baramukoma ibe data we ayo data we yana abanyarwanda yehoshe kamukomye imbundi vayo aje nkwereke unanga imbunda ya ryabandi avayo arakamukara jey Baraka Janvier Katabarwa umunyarwanda byanje byashanga mu Faransa yashanga Frenchman mu Faransa wahehe ku mwana yakuriye mu Migina no mu Kobo turamuzanga Kigali yakuriye mu Kobo Baraka Janvier Katabarwa Max Bullet Purufu akarinda masasu Bullet Purufu kwibandi umwana wa Kigali yawe yashamara amaji Kanyarwanda na burage na mikino ibaze ko uyu mungu urangaho uhanganye w'igikara afite na mituweli we afite mituweli de sante y'u Rwanda ntabwo akina ahangaha murarwana azivuza amafaranga basha sanga ni menshi azayivuzamo haraka Katabarwa afite mituweli de sante azayivuzamo nka data Madoga Giti kamutunga imbunda kano karitambitse ngani yakasana akagore ka boss akarashaka twitinde ya boss yamwica kurasa umugore wa boss uri buguhebe kandi atwitinda ye ni ikibazo karitambe hobeneze ukitambitse ngo boss arivirayo dore ngo boss wa Janvier ahanga akambere kasige mu rugendo ikanigendere mu ruburani wekiza garagaje aho haduya herereye n'umugore w'abandi washatse gusanga no umwiri Naha boss guhitamo. You, sweetheart. Ese shuho baye kishu. Lost you? Yara kubeshya umusore, yara guhenza ubwenge. Gonna die a slow death for this stranger. Tereko ko upfe umupfira ko umuntu nguyu nguyu. Down. Shu. Shiri imbunda hasi tujyane. Go back with you. Nubwo napfa aho kugusanga. Yazi boss akunda umugore we bimurya mu nda. Nako akunda akagore ke. Karasanga See, I told sinabyaye. you good with guns. Shiri imbunda hasi. Stop this nonsense. Naga imbunda ibashire ku mwanda. This baby, we're gonna be a family. Gose yagukinisha umwana asije kugira umuryango. Get in the car. Bwo tugende jya modoka tugende. Amara amaji. I'm not good with guns, Ntabwo basanze gukoresha imbunda simbizi pe. but I bet he is. Ariko yarabizi. No. Masasu ni serious. Masasu nyayo bullet wawe. Bakize bullet purufu. Yovanga aha. Ni Junior Giti w'Imana chimizi mirefu y'u Rwanda bullet purufu na missionary. Afite ibanda ngari serious. She's got Bandiri serious rakabandi. Get her back! Kumugarure n'abacike. Atwaye muka boss. Bakise bullet purufu.
Bibutse ko uyu munsi United Gin ari ikintu cy'ingenzi unyuze mu buzima bwawe. Uyinyoye ugira imbaraga, akanyamuneza na courage. Yanga ntago yarasana mu ka boss. Yarashe mu ka boss ubwo yakwihemba kweze gutaha. Kandi boss amufitiye ikirarane. Kibazo yanga umuntu agufitiye ideni ukanahemuka. Ya kaba kakubayeho ubuhombye dabani. Ngabona ngakina. Yazanga umugore baramukubise cyo mu nda kandi aratwita. Ni Kamaya. Kagabo ntigakina Kanyarwanda kararakaye. Muzo kayikandagira. Arayikarya yitware yijyane na mikino yari yaragonze karatakara. Buckled up. Arakabura. You okay? Meze neza ra. Yanga mugenzi akoze hasi ku muzigo ntago ndimeze neza. Akoze hehe? Akoze hehe? Ibyo ntabyo. Hehe. 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 Come on. Hehe. Doing? I don't know. But don't stop. Nago bazi nganga sasa ko yari mu biki. Ashanga imodoka yitonze yayimbunda. Imbunda nini cyane. Fashanga maji ni imbunda nini my friend izi. I said don't stop! Ni mukwa 27. Maji raka. Yeah. Kriboteri. Arayimena ngate pandu turakujwigiriza nabi cyane fitira parika. Iraparika nabi. Boss umugore yamara amaje. Hey we. Bore baramujyana wa boss n'amafaranga bayajyanye. Icyo bitanga hakugwa ukagwa nabi hahandi n'intoryi zimeneka. Hano ubuguye ugasandara. Yahi. He's not down there. No shit. I told you! Don't stop! Mwihagarara ariko navuze. Shooting at us. I was trying to Asuka turasanga ko gutera rugagarara boss. Nagutabaraga. on your temple. Can't you see? Unabara umugore wanjye wowe. Afraid you. Akugambanye boss. Can you tell him? Yagambanye n'umugambanye boss. In a way. Uriya kuriye gupfa yirukanse. Right? I don't know what you're talking about. Ntiyabyivanga bya boss n'umurakare ingumi. Re boss. Big temple. Look, you know. Jonogo. Boss ameze nka ngabo Eugene. Papa Buriyana nta mikino kubita. Amushenzi we. Nawe nkereke mimbunanga murasa. What's the Frenchman? Mimbunanga nyica mimbunaro. Mimbuna nyica. What's the Frenchman? Imbundira bura. We. Haraka ngabo. Legend. Living legend. Acha ngo murejana. Cyane ni ngombwa buryo uzaseka. Igitwenyo cya mbere kiri bizarre muri South Africa. Looking for her, and you better find her. Byagenda kose ntabwo umugore yamucika. Araje baragafite zingana iki. Yagera kuri bingana cyafite amafaranga ye. Birabinyaza amafaranga mu isi.
amafaranga buriya mu isi ni ikintu cya danje ku buryo uvuye ku mana munsi y'Imana gatoya hari iki hari amafra wakintu amafra kano ngatuye Janvier katabarwa hari hose na Dylan katabarwa No, don't close. na Alfred katabarwa nanjye ubundi igiti katabarwa rwose katabarwa umunyarwanda uri muri Hollywood Hollywood ntabwo ari imikino bivuga ko na Tom Cruise yakoze video ari muri Hollywood ni muyizi Hollywood we na Sean Kingston Hollywood wowe nta mikino. Okay, come on. Oh, jeez. All right, can you get up here? Here. Okay, good. Oh, all right. Ajanga mu gasantere kwivuza. Partner? Baza kayongo pari. Ni mugore wawe? It's complicated. Ntabwo byoroshye ariko namayobera. All right, I'm going to have to ask you. Okay, no, niba atari umugore yabugiye hanze utamuruguruka bugiye buriya bagiye ko bagiye munyenze kuvura umuntu nk'uyu nguyu utwite ahantu mbere bavura bajya babaca ni hehe ni ku muzigo buriya buri indwara igiye ahantu bayisuzumira iyo utwite bavura bareba hehe ku muzigo. A hell of a hectic day. Baranga amafaranga afite amafaranga menshi ntabwo igikapu gikuramo arakiryama nakisegure basi bakimuhambane amafaranga ntabwo aremera iyi mwihaye ngo ngiyewe ngo ntabwo mfite imbaraga amafaranga yabonetse ntabwo aremera Dylan Kabaka ubunebwe amafaranga yabonetse toni enye wazikorera ku mugongo yatuba nk'ingamiya agapfunda. I hope that doesn't throw a wrench into the works. Well, speaking of wrenches, how do you feel about another passenger? How do you feel about an extra 10 grand? Yenda aftanga uri bumutware yatse ko munyazi yamufasha agafata undi mugenzi. Not very funny. She's gonna get to Colombia. Akajya muri Colombia kandi aratwite. What happened to Venice? Sika Venice byagenze biti. Risk world tour here. Cyangwa sonye ngo teze n'intambara no biziko bajyaga mbere tabarano gasanga butabaye bineje ikibazo bugeze ngafite intambara burakoraza buri munsi bara mu rugamba n'umugabo uhora mu ntambara nyinshi. There. Amanyereye intambara n'umujura. Yeah. Okay. Yafashe umwanzuro aho yibye hanyuma nanyuma namara kuhiba ahita mugenza agenda yibere umusivili usanzwe. Related to the pregnancy. But to be safe, you should get an ultrasound. Genza umugore uranga nagameze fresh gusa bibaye byiza bamusuzume mugenzi mu nda bapime umwana uko nameze. Bakore ultrasound. Mama Garafi. What are you doing? When's the last time you ate something? Yesu maze amasanga utarya. I should get some food. Nshaka ibiryo kambibashakire. Okay, if we stay here a little bit longer? Mugumye aha habya bafasha. Hari kibazo? As long as you're out before we open, it's fine. Okay, ntacyo uje amasaha yacu gufunga ataragira nta kibazo gose uzakiri kare. Our plans. Thank you. Ni kwa muganga. I feel bad. So I talked to my guy. Okay, mvugisha umusore wanjye utujyane. You can fly with us. Ndaguha lift mu ndege. That's okay. You can fly with us. You can call it payback for your bodyguard services. Hey, thanks for Genza amufasha muvananga mukicishe. tell. Afite indege iri bumujyane ahanga hano yaragiye kwiba hanyuma na nyuma ajye muri pension we ariba. Anyway, Abantu bose mwisi barashishikaye bisize insenda bafite akazi. this is that. Akazi kahanga no kwiba. Nkuko nanjye akazi kanje ahanga nukuvuga nkavuga amahanga muri n'amateshwa maka amafaranga nyariye. Ibi ngibi rwose mwihaye mwigize amafaranga ndayarya ngiyewe nta mikino bihari. Cyane. Ni ngombwa. Dylan Kabaka. Katabara ahubwo. So this is really all just for an early retirement? Nzako pe ko ugiye kujya muri pension ko kiri mutoya. Transplant or mob debts? Cyangwa ugiye kujya kwivuza ufite urinde ufite amadeni niki. Kukiri muto utujya muri pension. Genza ni yavuga byinshi. Yibya ahantu henshi arabirambiwe. Yaje yibahanga hano hanyuma ave mu kazi. Amaneki hehe amaneki inkweto. Abe nka Zidane Zinedine. Naga rwose amaneki inkweto my friend bakavuga ati rwose ndashaje ndazimanitse. Akongera rwose mikrofone bizagorana kuyimanika. Ngiye nyivuga. Nyihumeka kwa bazima. Cyane. Ni ngombwa.
ko yakerekeye ashaka imyenda yakora ibyo kurya azanire ka kuki ka Mia buranga inshuti yikura ku nzira ndetse n'umwanzi niho ava agati kazagutokoza muhura mu nzira nk'umugenzi kakurangiza yese agiye kujya guhaha mu gasantere abona mu modoka atazi ni yande buriya ntiyabyitaho arakomeza ati hehe kwa yakerekeye agiye guhaha ava guhaha abona ya modoka yabonye mbere hose iraparitse iramukurikira ntiyabyitaho nanone aca indi nzira ngo ayiyobye iramukurikira avuye guhaha polisi. How you doing tonight? Bravo. Good, officers. Bravo, Fandi. What happened to your arm? Ubeki kuboko. Oh, I just got into a knife. Umuntu twahanganye n'icyuma. Other guys a bloody. Ntabwo gose namusize mwangije cyane. Bafande bikangamo. Nikirara. No, in all seriousness, it's nyine ntago namwangije cyane. a dart to the arm. Sanye nyine nanjye namukuroboye ndikomereza. Darts. It was a big dart. I've taken a dart. You've taken a dart? Was it your house? Car 854, we've got a possible 420. Bakiranga ha telefone. Allo, nigo afande imodoka ngaha purake RAF. Take care of that arm. Sanga wagira akazi keza bahanga abanyaze raporo y'akazi. From the darts. Akaje ryavura asanga imodoka abonye mbere yose mukurikiye iraparitse. Imodoka yabonye kiraho baramukoma n'amabandi y'umujyi na hata amabandi y'inzingo dore bandanga harya uruzingo meze nka rufendeke ngo nta mucancuro ucurubanza. Banga mukarajya aho hari nawe dise Katabarwa Janvier w'amanyarwanda wacu umwana wahanga mu Rwanda yavukiye Muhanga akurira Nyamirambo. Fatiranga muntu mugatenga arabyuka yari mu Faransa Frenchman. Mwana afite mituweli de santé y'Ikigali wowe bakina wowe ari no murona po ako nukuri Imana izamba barira imfasha uyu muntu nganzawukwizaye. Kwa yakaryamye ku muhanda bamugonze aratakara yabyatse mu gicuku na polisi arimo agenda. Sir, are you all right? Ye mugabo meze neza muraho mwicanyi. You an ambulance? No. Tugwa ambulance we ya Water. nyene amazi. I just need water. Amazi. Do you have any water?
No, no water, just Diet Coke. Mfite amazi, mfite anga fanta ya coca. Get it for the cup. Okay, ntacyo nakibazo yamfashe. Bakimuda sasu hasi nta kintu mugira mirindi gabona kicenyi. Sasu mujisho. Nta mikino habe n'abagafite muri ko nakicenyi. Kagabo kisha abantu filime yatangira buzuye dahatsu nk'ebyiri. Ndabesha rufe. Yego rufe. Okay. Museka nk'isekurume y'ihene. Ruhaya. Nagatwenge gashyashya. Go. Baga babandi babanaga kizamuka amandagura hundi yashimusi bandi ugira superstar wewe nawe. He's alive. Byuka hano hari abandi muri quartier yibyiri ndi bandi bigeze gute ibasi bandi ryandagura hundi gusimutse bandi meze gute superstar Story yours. You see my boy Ronnie here. Bamonyanga umujyi wabo ntabwo bamuzi bakeneye ababwiye n'iki mugenza muri uyu mujyi. Nama baratuzwe no kwiba n'iki hano yabafasha n'iki yabaha. What was it again, Ronnie? A pregnant lady and a kidnapper? Babonye amanyazanga amatangazo ku mbuga zabo nk'amabandi bafite imbuga zabo nkoranyambaga harimo itangazo ngo hari umuntu w'igisambo washimuse umugore utwite. Pregnant lady. Umugore utwite and a kidnapper. Narushimuse. Pregnant lady and a kidnapper. Yes, he's a big deal. Sasanga dore muganga. Now, we can make the call and he'll roll right on up. Or twahamagara basanze amatangazo akagusanga anga cyangwa dufashe. You can tell us what it is you took from. Utubwire wabibye iki? Tubwire rero. The way I figure, it could be one of two things. Vuze icyo wibye uravanga ugende. Utakivuze turagutanga bagushaka baduha amafaranga baduhembe aseke bakujyane. Drugs. Ibyo amafaranga cyangwa urumogi. Yeah, well, Ronnie and I, yeah, we happen to like both. But cyanke uduhe amakuru yabyo byombi byo wibye. Where is it? Biri hehe byo wibye? That's Tora yours out there. And this bitch, she don't know a damn thing. And I'm not about to beat it out of a pregnant lady. Utabivuze ndabona gorira mugore utwite muhondagure cyane bakabyose ubimbwiye. So that leaves you. Kidnapper. Rushimusi mbwira. So, where is it? Biri he? Where is it? See that woman you got tied over there? Bana mugore mwafunze mwahambiriye utwite. That's Temple's wife. N'umugore wa Temple. Birikanga. Carrying his unborn child. Atwite indaye. That's all he wants. Nta kindi akeneye. Mbari yose Temple baramuzi. Banako no kupongire mu mufuka. Let's just call the guy and turn him in and get the reward. They said they took us up. What? Ikabasta mwe boss we witwa Temple zo amafaranga tuvanga tugende ho ya. Does this guy look like a kidnapper to you? Winagara rushimusi. Has something. Afite ikintu ahagazeho. Have something and I want it. Afite ikintu ahagazeho na gene ya chime. Kiri he? Chiko wapi? Nipe wowe, nipatie. No! Sasuku ni muganga. What are you doing? Yo mwibere. Shut up! Sasu ryo mwibere nta mikino yari. Let me be perfectly clear. Nyeneye unsobanukirwe. If one of you doesn't start talking, hagize mwembe umuntu uvuga for anybody. Mwesanga mwataha amahoro. No. Where is it? Biko wapi? Ntazi ngo nibiki. Nataka useme. Haja ngiki useme cyangwa usemiye. Useme biko wapi? Hari amafaranga no karabivuga. Tell you, Ronnie. Aha, sinabivuza amafaranga. Aha. See? Reba. Isn't it better when we all just get along? Mwese muvuze mbere yadufasha mbere uko njya kubajya kubarasagura. No. Where is it? Amafaranga ari he? Sasanga ubivuza vuge naho hari. It's out front. Ari imbere.
No, someone must have hit me in the head. rwose nawe wasanga naza ari umuntu yagusha mutwe se In around. vuga winyinisha ntabwo kwiswe mutwe uri muzima basi orohamo Black metal cabinet, top drawer. biranga muri tiruwari yo hejuru Desk. ni wari Out here. yo kuri reception Bag. tiruwari yo hejuru kuri reception mu kabati niho amafaranga ari. Hey, Sketchman, what are we doing? You didn't say nothing about killing anyone. I don't want to kill anyone. Stay here. Sasanga mabandi hano rufendeke na dire na mabandi abiri. Doesn't seem like. Hey! We cheka we rufendeke cheka. Your share of the money then if you're gonna be such a punk about it. Faranga janga ukeneye ngo ngweho cyangwa singuheho. Cheka rero. Kumanga handash. Kananga bikanga mudasage gakunda amahoro kajya gwabagara banyiri bashimusi n'umugore utwite. Pregnant lady and the guy? Wa mugore n'umusore wamushimuse utwite. Yeah. Point View Medical off me. Aba adresse muze santere niho turi ku dispensary. Hey, you said there was a reward, right? Hajya ngo mwara kuduha amafaranga yarangaye haryara. Hello? Yewe haro. Hey. Yewe. Your name's Ronnie, right? Shut up, man. Hajya twarone chika. Look at her. Bazo murebe. Look, she's bleeding out. Mwamurashe mwibera ameze n'abakeneye gufashwa. Her death on your hands. It's exactly what you do. Napfa muzabibazwa sibyo? Come on, help her. Mufashe. Yeah, I don't know. She looks all right to me. I don't. Fushaga hawo. Dari hambura arakaniga ni guzingo. Yeah. Nyama yarwo hasi. I thought. Sasa muranga mugore utwite. I'll be back. Biranga nanjye ndaje. Are you okay? I don't know. How does it look? I think it went right through. Mugaranga bamurashe arihangana nakundi. Yukwakaje. Mutwangana bakini hari. Sasu. Faranga kirayibye. You gotta go. No. I'm getting my money. No, just leave it. Naga amafaranga yasiga. Nubwo haba ikindi. Hanga sa kindi zibaruka ikindi nago amafaranga wowe. Faranga nago yasiga wasiga ibindi shaka nzanye nanjye ndayajyanye nayanjye Yesu yarayambwiye ngo ngiye gukira ndakize sha baramuhanuriye ngo agiye gukira. Hari abantu bahanurirwa kujya muri Amerika udafite na passport ntuzi no kuvuga icyongereza ntuzi no gusoma ngo kujya muri Amerika hahehe ntaga Amerika bakopa kiracikana amafaranga y'inka nibandira igiba naryo bararyibye niho isi binyazo rigitangaza ko mugenzi wiba nawe ukibwa biratangaje. Kandi uzacunge umuntu uzonga abandi y'umuzonze biramubabaza uko cyakirukanse yakirasaguye cyaparetse hakurya. Mugabo ushana umugome arasa mu cyicu bwaratwe bajya kujya rurapfu yarashe mu mugongo arawuvunagura cyo ntago cyuma amasasu ko yarashyushye mugongo wose yawumennye izanga ava amaraso mugabo ushana akarashe nikagaruka. Nitwa tubogare mugenzi wa pase yakuki agahita amurarura ntaga bagaruka we akaza koze rimwe ntaga kinengeje agaruka reka
akora akazi k'icyumweru kose icyarimwe. Faranga arayabona cyakoze nakira asigara muparika mushyira hasi. Faranga arayafite. Neza ataragenda. Genzi butse kakuki ntabwo yagasiga. Kare akuki nugo nyoze bataziranye gusa gateye imbabazi ni nka twatumisi ubona byose nakana gato uza gaforoma kakaguforomata. You've been busy. Waruri busy sibyo? Been waiting. Wayo sanga umugabo wawe kataramusanga arabahereza. Mugabo wako yaje bambara baragakeneye. Naho kajya. I want to help you. Kangufashe. Can't do that. We belong. Not today. Ku ngufu yasanze umugabo we. How you doing? Uraho? You kidding? Ngwiki ngo ndaho. I know things have got out of hand. Hana gose byarazamye byo mu rugo rwacu nge nawe ariko rero Start over. twabitangira bundi bushyashya. It's all about trust. Kandi gose urukundo no kwizerana. Me? Unyizeye. Trust from you. Nanjye nkakwizera ukamba ikizere cyawe. Ukakima nanjye nkakiguha. Amwana agapa yamuhaye. Nakanunusi. Kandi shaho umugore ugiye kwahukanira akatsindwa n'Imana yahukanye haba yamaramaje nta cyamugarura. Now. Noneho Let's start. kadutangire azero. With you telling me where your little friend is. Urambwira umugenzi wawe aherereye. And my money is. Nahawe itse amafaranga yanjye. Mia. I don't know where he went. Ntago nsawe yagiye pe. Jumped us and took off with his money. His money? Yaje amafaranga yarayajyana navuga nyine. Amafaranga yawe. Karafungura rafunguye agarutse myenza zakajyane ni yagasiga nakana keza. Nako kigateye imbabazi. Ayako utitonze kano kana kurangiza do. Please stop this. Ndikira ngo kurwana. Nyumva neza. Me better than anyone. Uranze kurusha abandi bantu bose sibyo? Me and you. Twabanye neza ndagukunda turi umuryango. Breaking my heart. Ugiye kunshengura umutima. Trust me. Nyizera wimbabaza. Shushube. Umushu. Karame. Wimbabaza yego. Ntago nakubabaza. Wari bwumve aho agahinda karongora induki bataragenda polisi bizamo. Kandi shaha abandi na polisi. Let me deal with this. Kabikemure nze ajya kubikemura. Officer! Afande! Yemwe nta kibazo. Kunanga ko ntaki. I have a pregnant wife in the car. Afite gose umugore utwite mu modoka yanjye. Kiri mbunda hasi. Punguza bundukizaye. Zako pembeni. Ni zako ni ikifunga cyo mu Gifaransa rufende. Nako mugezi wa kizayirwa. Punguza bunduki. You. Sonye zako. Shakanga hari wa musore. Bajane. Karamubona. I said drop your weapons! Bunda zanyu hasi. This is your last warning. Backup's on the way. Gasupo ya nyuma na nyuma. Backup iraje. Backup. Bo backup azamwereka. Kananga. Hazindi ya polisi. Bikanga polisi rero iragwiriye kumbe uje. Arakajambiye katabarwa hasi. Polisi hasi. Mukarage n'umwicanye n'indwanyi. Bari bazungu yapfuye.
polisi kwageraho. Please. We got a family. Mfite umuryango mfasha. Well, I guess we got something in common. Twembi tubihuriyeho. Sorry for their loss. Wihangane ko umuryango guhombye. Hey. Sasa mukatafari. Baramurasa. Arihambira ntago ava kwizima. What are you doing? Stop! Son's in there. Temple. Get my boy! This friend of yours. Well, we're not. Sasanga hakuki garatwaye ni kibazo. I don't know. I'm figuring it out. Just try. Rukerera bwabakereyeho. Birukanga. Saa 11 y'amasaha ya hangover. Nyera. Keep going faster. They're gaining on us. Trying! God! Kano ngatuye jori. Mama Norani. Na Nadia mama kabibi. Still got that old airplane graveyard with that piece of shit plane. No way we're flying in that thing. It's worthless. Duly noted. I thought you said there was no more surprises. Look. We're on tight schedule. Tafutanga byo zwa bapanze kamvana ngamucisha mujyane mu ndege. Just don't land until I tell. Amusanga arahaza ariko naje bamukurikiye ni kibazo. What's going on down there? You idiot. Head west. Gate bumoso. Head west. Bakirukanse busa 12 za mugitondo. Ubwabandi bagiye kujya gusenga muri za nibature. Abangabo barimo kwicana. Aha niho isore gitangaza. Muri isakazi ni kenshi hari abicanyi, hari abarozi, hari abasenga, hari abakora amasanduku. Wowe usenga nyamugeze ngo uvuze umuntu wawe urwaye w'indembe ugasanga undi muri arimo arasenga ngo isanduku no kujya gushyingura. Beshya sundasi. Boss ntakwishyure ntago boss nakarekana nabikora. Boss afite amadeni y'amezi 3. Naba nirangije. Boss anga muri mideni ryaturuwamwa. Turuwa kwa? Turuwa yu. Iyo nyise yu. Hano ngatuye Kabera muri Gasogi FC. Gasogi imbangukira gutabara nako sori. Urubambyingwe ndabyibutse. Ngatuye na Maripango na Ngono. Bakerekeye sasa bagiye ku kibuga cy'indege cyangwa muri quartier bacikisha bajya muri Colombia. Nyakuki kagiye naho uyu mukobwa w'igisambo wibandi wagannye hehe i Kigali. Ndabesha rufe nago besha rufe ndacyari juni w'Imana barambwiye ngo murankunda we nanjye ni ubwo nibyo cyane ni ngombwa ndindo kubihakana Rufende se kama bumve Eroni henera hanga n'igisekuru Yesu wakirukanye hanga abanyese ko bagenda batitonze barabarasinde bayangiza You'll be driving that way. Wacha hanga utwaye ucike That's where Vic's going to be. Urasanga Vic mu miles 5 Ndagumanga ngewe maze baba yobyo burari Nago nagusiga umva You've got to get out of here and vaga ugende on this. Get the hell out. Nyizera Vano ugende Oya mana hoya mana hoya Nago nagusiga fata amafaranga ndagusanga ose yafite You trust me now? Nyizera sibyo ndagaruka amafaranga afate yanjye yajyane Yenzi kama yagosanga kintu gakunda cyane kama ko ni gipupe Ngachimwe nahaye Bubuna na musaza we Banina ya ntare Until you're out of earshot.
You are going to see me again, okay? tware witonze motari ntugishyushye ngo isare urumva ntuyisaraze ngo yitume imyotsi igenda witonze kandi utuje. Abangana banza mbarangaza ndagusanga aho ugiye. Tware rwose anga imodoka nziza imeze nk'imwe giti kimizi mirefu kwataza budo. Kubatazi yanjye murebiri yadiri igiye. Maze muyambike parake y'Nyarwanda ni nk'iriya rwose ubonye iri igiye. Banaga je bwakabwayo hoshi. Wavugira kuki ntacyo ufite ubwira abanyarwanda guravuga. Ubakaje. Bazanga barangaze ategurira igimujyana. Atamanga hibisekezo. Anga nago bikora no biragaruka. Nago bikora abe namba. Nibutse aba DJ mwese filime za Giti Kimizi mirefu na handi uzisanga uretse ku badiski bana honyine. Kugeza ubu ngubu filime zisobanuye zagasobanuye ni ku ba DJ honyine uzisanga. You want to die like a rat? Kene gupfa nk'imbeba. Avugira kure yabo atamwumva neza. Araka Janvier Katabarwa. Let me hear your voice. Kankumve uri hehe madamu? Yabyanze. Natene kuvugisha. Bose nawe urahanga. I give you back the money. I get to keep Mia. Kwa mafaranga basije umugore mugumane ndabyanze. Arebye hakurya. Babona hakurya umwose utumuka n'ivumbi. You do what you do. Atumusange nawe kora akazi kawe. You do what you do. Nakora akazi bamumenyeho. Nakora agasobanuye. Nanjye nta kandi kazi munziho. Uretse agasobanuye. Nabesha rufe. Nakubesha juni. Naho. Niyo mpamvu nge namwe n'abakunzi bagasobanuye sinzabatenguha. Kandi nkatuye abakunzi bagasobanuye mwese mu Rwanda. Aragenda kamugwaho. Ngabushana agakara kuri rwa rwego wajya ngo arimo nakanta. Davidanje karayisiga. Ngumi mwe sinzira. Not today. Nagari uyu munsi, not today. Anga Kanyarwanda nshaka arihambira. Kanyarwanda karihambira bagakwira urutugu gusa ni kumva. Kaza ubwenge. Ngajya bananga yendege nta muntu yirimo. Munanga gaze. Sasu. Hari benzine hapo. Ataragira wajya kamugwaho. Umwana w'Ikigali ufite mituweli de sante. Umwana w'Ikigali ufite ubudahangarwa kuye mu gikoma cy'u Rwanda. Wari ahangahe ibishyimbo. Araje kanga kwerekana araje mwerekesha. Muzuga atinyamo. Muzuga atinyamo ngweke. Wait. Baraka Janvier Katabarwa umwana w'u Rwanda. Umwana w'Ikigali. We shapo. Mwana ari hanga inkaragu. Mutsima w'uburo.
amurasha ugutwi tenga tunuvisi yamuteye A lot better than this. ibi ntabwo bihagije aragira aramwambara disi Kanyarwanda wa mwana wacu w'i Kigali w'Nyamirambo mu Bigogo no mu Kobo avukiye Muhanga nuko bamugonze Katabarwa yarenza aho ngaho yanga abonye indege. Hey! Right here! Kazana hanze kwasa maze indege iramwumva. Estoy por favor, mira abajo. Muganga ni cy'Espanyol. Yewe ni ngewe. Wikiwe kwasama. Indege iramusiga. Baragenda. Ngo yivirayo. But you were to take this baby away from me. But now I get it. Nago yamutwara umwana yaswe afite ha. But I am to keep this baby. Umwana ajya ngo mugumane kazanga mukubyaza ndamugumana. Manura umushyo ku muzigo. Manura umushyo ku muzigo ndagumana umwana wanjye ngiye mumva munsigire. Ugende. Honi. Aragira. Bajanga mvuzo ni cya gisambo. Iri bandi. Naho n'amazina yaryo. Ni kirara gusa ni gisambo. Bandi. Check it. That's very fish. Niba ari muzemu mwicisha. Niko. Yazanga ay imodoka irera. Mu bulletproof niko bakize bulletproof. Enough! Yakiraho ndakurasa. You're just like a rat, sneaking around in the kitchen. I'm a leader, a father. You're nothing. Ndise w'umwana n'umuyobozi we ntacyo urico. You're right. I'm a leader, a father, you are nothing. You have. So I took her from you. Naramukwambuye pesi mbyakana. Isn't that hard? All I had to do was prove that I'm more of a man. Ndetse ntabwo byangwa ajya kujya mukujyane. Father than you could ever be. Yabonye ko ndi umuntu w'umugabo ndazakuja kuba ndi umuntu w'umupapa warera umwana niyo mpamvu yemeye kujyana nanjye. Take over his empire. Byaranye gose ngiye bitangwa ndi imbeba njyanye ubwami bwawe. N'umukunzi wawe. Bivuze ngo ntacyo kimwe ushoboye nk'umuntu w'umugabo. Aramuyagaza aramusaza. Nimba uri umugabo garagaza icyo ushoboye. Kirayagara kirabwanuka kanze mwerekesha. Mwereke ko ndi aho mbere baba ngo ko bite wambwawe y'urusura uruhu rutuye. Akuchikaza kumbunda. I'm glad it gets to be me. Imana ishimwe kandi kwiyiciye. I'm glad it gets to be me. Nkwice. Yanga mboss aramuhondagura cyane ko nta muboss urwana nabi. Nta muboss ubyina nabi, nta muboss urwana nabi. Yambara cyacu makungumi yiwe. Mujisho. Isasu rivugiye hafi yanjye ari ryo nyine ryiki. Kasikini isasu ryo mujisho. Hafi mumva muri Nyiramivumbi. Ibeshese. Nge nakurasa urumva. Finish this. Mazaga musoze. And we can be a family. Sege tuba umuryango turere umwana wacu. You know you can't hit me from there anyway. Cyane ko ngo rwose njye naguwandasa. Anyageze basinde ko nakurasa. Uranga na target. Fa gutumbuza. Ngo shana kananga shawo. Target ntayo. Nakananga.
yamurashe bya nyabyo bitari burage. For the boy. Naremfise zanazita umwana wacu. I had a name for the boy. Sasubyo hafi y'izuru. Hirya gato y'izuru kandi tabone ku manyoko. Niwe yamurashe. Ni kubuki? Ku manyoko niwe yamurashe. Nibwo abo gufa babuturumbuye hafi y'amazuru. Babwita ngo iki? Take no bukomanyoko. Byumanyarufendeke. Niwe yamurashe. Turemye zanyande gengira vayo. Izibajyane nibandi na mukabosi. Ahangaha ni umugezi gose nk'umuntu w'umugabo uba uri inkoko indi ziritse. Amafaranga ya boss urayibye n'umugore umugira ute? Nawe sha ukamurenzaho sha. Bisanga no kurya inkoko n'amagi yayo. Nyaganda cyanyacyo. Amafaranga ya boss yarayatwaye n'umugore we. Umugore ni mwiza ni nka misirwa. Demiri kantuzi. The clown doll now. Amwanga gapupeke. Nobu nagwaze ngo yitwa nde we nibandi yaje gisambo. What are you doing? Asuko zibiki. You're going to take 8 stacks out of this and you're going to give it to Vic. Faranga yajyane Vic umuhembe uje gutwara. It's your ass. Why don't you just tell him yourself? No. Se kuchungibye ngibe oyamva. Rest is yours. Yose nayo yajyane. Faranga yari yibye ngenda guma hano. You're going to go to Colombia with Vic. Jabari Colombia na Vic akugezeyo. He's afraid of pregnant women. Ndetse ko satinya abagore batwite ntagare bukura akaze nkumura kugeza mu mahoro. Where are you going to go? Nsogiye kujya he? This is your money. Faranga na yawe. Oya na yawe. Something tells me you're going to need it a hell of a lot. Uri akeneye rwose mu minsi iri imbere kundusha kugiye kubyara. Kire kugura pampa, kugura rikeri y'umwana. That there's a junkyard full of cash. Nge aho umugabo yakoreraga kuri office yari amafaranga menshi kuri junkyard. Shot him in the head. Mu nyumu ndagiye nyafate yose ubungu nanjye nayanjye. Igarage ya boss igiye kubi yanjye. Ariko mana rwose nyina naguha ibyishimo. Ngo iki? Naguha uri n'umwana mwiza. Mana urakoze. Ngo iki? Mana urakoze. Ye ntari wasi. Yenze kara murebye ku madisi kamuha. Cyane. Small fry. Yasezera nakundi by'ibyuki. Arabizi ibyuki byagushije Adamu bigusha Yakobo bigusha Samusoni. Hey. Yewe. None se ariko se buriya ko twahasangiye urumva noneho buriya mana uri n'ikibogare ngaho mbwira. What's your name? Witwa nde? Amazina yawe. Ataravuga ajya mu moteri y'indege. Igizwe moteri y'indege. Igihosha. Witwa nde? Moteri y'indege. Ngo komana. Ngo karobye. I like that name. Nafite n'izina ryiza akagoryi ntago karyumvishije. Yes kararyishimiye. I like that name. Yes kagiye Colombia. Nabasigaranga asigashigaraje byose ry'umukire amafaranga menshi yose nayo mapanzemo. Amafaranga yari yabibye karagatonyanga mu nyanja nabakire afite amafaranga menshi. Kandi bose bapfuye. Azanga amafaranga yose nayande. Naye. N'uyu mugore no wande. Nuwa Colombia. Atashi wabo. Yake cyanga ngo ifege arakongeza yerekere arenze myenze ku ifege arenzeho United Gin amere fresh hasigaye agane amafaranga ari ubundi by'isi ibyanyu n'iby'Imana yabigeneye ni uzabirya benshi mwisi turabivunikira abandi bakenjoyinga nuko hanga umukiriya avunikiye byose danga imodoka ye nziza kuba yangara yenjoyinga arerekera arya amafaranga atavunikiye tugeze no kugenze tugayini ahangaha baksebureti purufu yabaganga sobanurane Junior Giti w'Imana kimizi mirefu y'u Rwanda
ndabakunda cyane cyane bye bye. Uko yakerekeye Koboyi ni Gisambo Thief ni mazina ye. Ntago rutuzi ngo yitwa nde, we ni bandi tu. Akanya mbaha Athena bakoze filime zirangira semyanze nyisoza haza Nadirane kabakabaha Case Départ Kazei bye bye mane bande becyoroshye. Vinnie Jones yari Tempo naho Lina Leconte bamwitaga Maya. James Clayton C The Thief Gisambo Araka Janvier ngwiki Katabarwa the Frenchman mu Faransa umwana w'Ikigali wamubonye Araka Janvier ngwiki Janvier Katabarwa n'umunyarwanda ntago ari burage nge ntabwo mbeshya ujaze nukigenze tugahiniye ahangaha bakise bullet proof niba kumyesanga nsobanura ni Junior Giti w'Imana kimizi mirefu y'u Rwanda ibi ngibi nkora nagasobanuye reka Imana bandebera icyoroshye bye bye uruma noneho niko kabi darangije bye.